Mi se sjećamo Kung Fu Pande. Ujutru upališ B92 i čuješ legendarnu špicu. Ovo je legenda Kung Fu Pande! Taj serijal mi je bio nevjerojatno zabavan dok sam ga gledao kad sam bio mali, toliko da nisam želeo da propustim ni puštanje iste epizode iznova i iznova. Uglavnom, pored serije za koju svi znamo, izlazili su i filmovi, a nedavno izašao je i 4. deo cijele franšize, u kom Po više nije Zmajevratnik. Da se prvo na brzinu podsjetimo o čemu se radilo u prethodnim delovima. U prvom filmu nam je prikazano kako je Po izabran za Zmajevog ratnika i kako je Uguay napustio ovaj svijet. Whoever holds this long stick is gay. What the fuck? What? You were always my nigga. I was always... What? Glavni negativac je bio Tai Lung, inače definitivno jedan od mojih omiljenih. Drugi i treći deo se najviše vrte oko Poovog backstorija, jer verovali ili ne, Patka nije biološki otac Pandi. U ta dva dela zapravo saznajemo dosta. Skriveno selo Pandi, šta se desilo sa Poovom majkom, tajne duhovne energije i tako dalje. Negativac drugog dela je Lord Shen, treći general Kai koji je dosta digao hype ovom temom. Sva tri dela su bila jako zadovoljavajuća, ali četvrti baš i ne. Ne želim puno toga da prepričavam, pa ću pokušati sve što kraće mogu da kažem. Prvo što mi se uopšte nije svidjelo u četvrtom delu jeste to da paklene petorke nije bilo nigde. Dajem na kraju fazon 2 minuta, čak ni tu nisu reč progovorili. Naravno to je smišljen kao neki izgovor da su svi na odvojenim misijama i neće ih biti neko vreme, ali znamo zbog čega je DreamWorks to uradio. Kao što rekoh na početku, Po više neće biti Zmajevratnik. To je zato što on sada prelazi u ulogu što je i Uguay bio. Dakle, Po će sada biti duhovni vođa i mora da izabere novog Zmajevog ratnika. Negativac nam je ovaj put Kameleonka. Razlika između nje i svih negativaca koje smo vidjeli u prethodnim delovima jeste ta da ona nema nikakav razlog da bude negativac. Likuša je samo zacrtala da želi da vlada svime i to je to. Ona ima moći da se pretvara u bilo koga, ali kada se pretvori ne možeš da se bori kao ta osoba u koju se pretvorila. Na primjer, ako bi se sad pretvorila u Poa, ne bi mogla da se bori kao on dok ne preuzme njegove moći uz pomoć štapa koji je Uguay dao Pou u trećem delu. Ono što moram pohvaliti u ovom filmu jeste muzika. Pesma Crazy Train je iskorištena dosta puta u različitim filmovima, ali ovdje je pesma prilagođena uz stil samog filma, što je nevjerovatno dobro ispalo. Također, cover od Jack Blacka definitivno nešto što me nateralo da hajpujem ovaj naslov. Ejo, jel to Tai Lung na cover artu? Da. Da on traži tu, zar nije mrtav? Znaj sam, pička. Pored Tai Lunga tu se nalazi i Zhen, koja će pomoći Pou oko situacije sa Kameleonkom. Ok, sada se vratimo na glavno pitanje. Da li je ovo kraj Kung Fu Pande? Kako ljudi iz režije kažu... Samo moment. John, jebote, snimamo već 7. put i opet mi daješ pogrešna dokumenta. Ok. Ne. Čak i ako Po više nije Zmajev ratnik, očigledno imaju još prostora za 5. deo. Ne znam kako bi sve to funkcionisalo, ali hajde da se nadamo najboljem. Došao sam u bioskop. Evo bioskop, od koliko već mjesta tamo ima? 50, ne znam ni ja. Ja sam bio najstariji. Plašio sam 5-godišnju djecu da isključe telefone. To je to od ovog videa, nadam se da ste uživali, a mi se vidimo u sljedećem. Do tada, čaos!